9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9, 8, 7, 6. Jul. Merah menang pasangan sampai nomor seket Situng Lap Kelap Saki Pamekasan. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadejeh. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Coltung nih. Hah? Nomor telon guys. Arya Pak Jarot. Pote. Pak Jarot. Asap neraka. Ayo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9, 8, 7, 6. Sliknya guys, sliknya. Jul. Oh tengah asar nasar. Kapo. Ya. Tuh. Merah menang pasangan sapi nomor 46. Keluar. Oh betul. Lima, Kodeng. 4, 3, 2, 1. 9, 8, 7. Shoot. Berapa lari nak? Merah yang menang pasangan sapi nomor 5. Oh nomor 5. Nomor 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9, 8, 7. Jul. Merah menang. Corak perak dek. Dua kan berempat. oh, Putri India. Putri India. Celang Ya, menang ya. pasangan sapi nomor 16. Pasangan sapi nomor 19 2 ekor. Persiapan pasangan sapi nomor 6, 5, 4, 3, 2, 1.
sembilan, Iya, orang ya. delapan, Dua orang. 7, 6. Betul. Merah semenang. Tibuk. Musuh. Operator ngecek. Tahu kok. Apa yang baterina emek, apa yang baterina oring kali ya? Bek, lambat. Jika teman-teman ingin membuat jersey karapan sapi, langsung saja ke Silver 21 Apparel. Silver 21 Apparel melayani jersey printing, sablon kaos DTF, serta kaos polo. Tidak hanya jersey karapan sapi saja, jersey tim olahraga, racing, serta banyak yang lainnya. Tentunya kami produksi sendiri dengan mesin printing yang berkualitas tinggi, satu-satunya yang ada di Madura, dan mesin sablon DTF paling besar di Madura. Yuk langsung datang ke Silver 21 Apparel yang beralamat di Jalan Kiai Haji Amin Ja'far nomor 34 Pamekasan. Teman-teman bisa langsung memilih bahan serta desain gratis dari kami. Kami juga melayani pemesanan secara online, tentunya dengan desain gratis. Langsung saja hubungi kontak person di bawah deskripsi video ini ya. Terima kasih. 4, 3, 2, 1. Oke, ngeri. Kelupuk kena. Merah semenang. Pasangan sampai nomor 1, 9, 8, 7, 6. Sapena nomor 36 Angin Topan JR Jumana. Persiapan pasangan sampai nomor 30 petok 30 sanga. 30 petok anak balap Aril. Nomor 30 sanga layar angkasa Tengki Lok Macet. Waktu berikan untuk 5, 4, 3, cul. Ki. Aku baru. Merah semenang. Pasangan sampai nomor 32 Bintang Timur. Cul. BAC menang. Pasangan sampai nomor 30 petok anak balap Arien. Oh, anak balap guys. Anak balap PS layar angkasa. Kada Pakai 30. balap top. Satu menit. Saya hitung mundur. Cul.
Ya, merah. Nomor 45, 40 beto, 40 sanga, 45 tadi Sabena, 40 beto. Lentu Alam, Kades Putih, Pamekasan. Pak Polo Sanga, Pusaka Sakti. 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7, 6. Yuk. OTC menang. Samaten, Pamekasan. Dekat 4 Express. Express. Dekat 5 Joker Bali Supaan. Persiapan babak ketiga golongan kalah. 4 petok 12 14 20 sekemi sangat lekor 34 pelu 40 situng polo 6 dekat 2 60 50 40 30 Lap 20 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Jul. Merah menang pasangan sampai nomor seket situ lap kelap Saki Pamekasan.